baca kapitu ya ulangin apa patero kong kana tak tasure baca angkat tu pak guru maka dia kata ni ulu angkat tu maka dana mode ibaca bang jadi ya ko angka di tanain ratawe tahalala kalali ko nu cede mani aja tak kada kopi sorry bon dito mapasilolo ngatongang itu apa ampari ko de tamatanga tama suruga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang eta we de pernah selesai meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Dimanapun kita berada, semua kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video yang insya Allah penuh hikmah ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, dan semoga kita yang menyaksikan video dari Ustaz Muhammad Yusuf insya Allah mendapat keberkahan dari apa yang kita amalkan. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Seharap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir, agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati, agar apa yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah, mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sejenak bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah yang dikhususkan kepada almarhum Ardi Salam bin Haji Muhammad Yasin. Mudah-mudahan berkah syafaat surah Al-Fatihah menjadi asbab beliau mendapatkan nur cahaya di alam kuburnya, dan menjadi sebagai asbab untuk mendapatkan syafaat kala di yaumil akhir. Ila hazihin niyah kulli niyatin salih ila khatratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, wa khususan ila arwah almarhum Ardi Salam bin Haji Muhammad Yasin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama, polirisiage eganna rupanna amateang termasuk salah sidi jaminan polerina bita man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fahuwa sahid hatta yarji. Nani-gini kita salai wibolana nasibawai akata matuntu pak bisa ngagama, maka dari Nabi fahuwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang, tapi palga dosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi-nigi tau malasa sesusiwani si tau tu dosana nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natupas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakda masara nyawana na rekode na malasa dalam nasi ulang. Jadi ya kode nang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko kong Allah Ta'ala. Nerima kona naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu padisang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangir tapi berakat narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala. Sitongan na din na layolo. Ano pura na patanto memang riolom sebelum na maso mitatajang. Jadi itu dito okulino pura memang ni naukuro po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru yero maka da natentukan po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D. Napat tentu memang ni pong Allah Ta'ala ya ropair. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah to masuk mita tajang purayak janji memang ni etana tutu okulino. Narima kona naro alena almarhum seko mematomi ropura nak janji ngokyolo na pong Allah Ta'ala. Dena mungkin masuk okolino ijajiangan na rekode na pura majanji okyolo na pong Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi maka dokiro matu amatengan na. Pada to idi makoko deki gagam misangi maka dakin rogangka atutungangi. Mati pi na peris sama kada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nairo nabita ang kapasan na lokoridi maka day nabita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai.
Napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay ketentuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakanaki makoko Iro wija-wijay amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wijat tasukuru ki nalengi po ng Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2-3 wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan ipo ng Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malampa. Maka din po ng Allah Ta'ala ia ko maka din nabita. Ia ko din ulit tarimay ia ro patentuan na po ng Allah Ta'ala. Hadis qudsi maka din po ng Allah Ta'ala falyahruj minal ardi suruh salai bilino. Yang kedua falyatlu prabban siwai suruh ni sapapung na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatentu. Iro. Jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na po ng Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih po Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak ta napakkalullo atawi papada nabita watun namate ana aronena karena nabita mabicu mobi kasi namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabah pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ninena watun namate terri nabita gangka marica janggo na marica seruban na nabita ada riwayat mengatakan bajunya terri nabita jadi itu toko amateangang dena marigaga to terri aja tak kada dena wat di terri tay ko amateangang ide nabita sendiri manassa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malappa tapi magi na terri nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anakna. Jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anakna. Disitulah Nabi menangis. Jadi ako ang kaagaga malada ipoji natako nalay po ng Allah Ta'ala natotari de na marigaga. Iya minade na wadi ko to tari tapi ati manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umate de na wadi to tari. De mesti ko tengerangiro de na marigaga. Tidak masalah. Tapi de nang kanalap puluh kotie maka da ikhlas ka tarima po ang aga puro tapat tentu nga. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakkalullo atawi tayakini wi makada nalay de chenolli imasija po ng Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul na nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak ciddik betul kan anak lotung ka kasi natako mabicu mopi namate sisan na makadai malaika makuta na magi pun na masija mate yero na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga na sa po Allah Ta'ala maka ni po Allah Ta'ala he malaikaku ang kaaga-aga di munri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imunri manca jika pere mana matu ya lolotaw maton na niga pakapere iya anak na cidiewe ko malampi sungai makanya nalagame manipo ng Allah Ta'ala
supaya salama ia nanae salama tu kedua tau motorna salama tu silasuranna ia roja jimat di mondero. Jadi ia ko angka agak gata tapak kaluloki ro makadanalay deceng. Makadanalay deceng na sabab magay dalam keadaan madeceng muinuli ipo Allah Ta'ala. Deniris sengaja kama gara-gara ya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris. Jadi angka hikmana tu ya kona nama seimoki pong Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milau dong aja na idi mangatoro palingilorata iya ko to mangilau doang. Ia tu makan jala dapat doang atau koto makada epo talenga ia mapede cengil lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betongan napa pedale ia ko istidraj pak bere nalengi tapi pede to mabela mereka to makoro ya waktu nama motoro si gande-gande baine na kasih loma bere jama si sanna ya lengoto macan ring angka mana to na napa salingku de to nanite masihi mereka makoro tau pak ya waktu na usaha-usaha na mabicu mo pa makanya sampajan na makanya bere jamana makanya bete nama bicara loko pada narupa tahu sisan na sogi-sogi cede poh de nan ruleta no kong kana pau makoro jadi angka tu tania pa pedale ya lengnya tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala ya na riasan istidraj ya jadi rupa tu angka yasan nikmat angka yasan istidraj ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawe ke po Allah Ta'ala. Ia mikona rekong kapak bere kagaga nalingi po Allah Ta'ala to pede mabela istidraj na asalna. Iya nama kay kamakoko. Pak makali guru takali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya pokok tahu sogi-sogi memang mode to nano ya pokok tahu sogi bunga poh modal itu tali wali kok kenapa yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kana punai jabatan apa mapunai jabatan wah modal itu mereji-reji apalagi ko tulisan juto nih wah modal itu ya tu tali wali watu modal namo sandalana bicang atoh namo sandalana de to nule bawai tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majato tu kong katau cede-cede pada si tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu pa wah madari borro tahu make itu. Iya, jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate selesidin na keluargata ima gibija-bija ima gitu motoy nomoro di manasalato pak dono manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salam mo na salam mato ilaw do nga lato niya to nasaba nabita to kan padongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat iput tak dampengen salang ngarone we si bawa salam makun raye wal mukminina wal mukminat tak dampengen tuy tau matappa arone we si batau matappa makun raye al ahya minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe gitu. Jadi itu pak dongan na nabita tapi iya ku ya baca pak bu maripet ya naro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui
Iya mi kode ta pala akarabani po tak dampangang isinin na salangarone salamakun raye tau matappa rone tau matappa makun raye iya matewe si bawa sinin na ya iya tuwe si bawa sinin na matewe iya kumabih kumo pi akarabani po tak dampangang isinin na umak na Nabi Muhammad ma iya tuwe si baya matewe ku iro maraji mo pa matebawan ni ma kanito kunro ko namanya rodeto dule baca iro. Kemudian makadaka on pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi yilau ini dampang yilau ini masih passalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani karbani po tapassalama ka nga wijakku almarhum tapasagenay yang kuburu na tapalapay po rin pacala kuburu tapasirunto isyafaat na alimalabina nabitta Muhammad sallallahu po tapasibaway golongang iya tawang kay mumasing iya na romagampar. Jadi di maniko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ropa doang tanya tau mate bawa di law doang wading ipake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ko suri ko kulala kuburu tapad palingi cahaya matu lala kuburu ko kumate po tamasika ako surimon ripo tapasirunto ka si syafaat na nabitta yero aja tak kada tau mate mi bawa napa terlamba iko mate pinapilo dong idi tuwe yero tapau apa kaya napa yolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay yero jadi naro tilaw ko to mapura masampaja ko de na mega padong atisang yaman naro po tapasalama ka kasi kolino kemudian iya komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal situngan na kaya ribaca ko to matahya pacapura to yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidun majid ibaca ni ro tapala manamu ro to de ni apa Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga ngalo koridi poliri pacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapak calan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa petanana atutungal lino wal mamat si bawa petanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa petanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal lagi apala icek dero deto nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du ma puncuk menyero itu jadi manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma dek na lupa itoy jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patakalupang nomor city iya ko tama ki WC na to jampang kita tutu yulut tak jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi care-care gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na dia natutu ulun na patakalupat tu ay kanina kan nakapa maka da mato ni de nang kanitutu ulewe
apa irisan. Yang kedua nareko tong manre aja na tong makulu-kulu ko tong manre. Usahakan itu ampai itu matot tariolo na memang renala songko na. Jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, aja tabaca itu asang nyoko batuki buruk ko toloki buruk. Patak kalupang itu maka ketika toloki buruk hajian indo upa ya dah aja. Iya itu nasabari tena patak kalupang. Pak maka tiga tu na baca mana tu betul kiburu lalak mata nanyanu. Iya itu. Jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan, termasuk makanan itu perlu dijaga. Aja na to manre nu makaleleang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'ra fajalahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai patkarugang ka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagagaya pala amaya pala itu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya ko nadapi sanuqri'uka fala tansa lepan ni. Tabaca kapitu ya. Ulangin nampai patkaru. Kung kana tak tasuri baca. Ang katupa guru makaliya katani ulu. Ang katu makada namode ibaca bangni. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makadaka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringan ngi tabacangi suratul Fatihah si basura al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil. Tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aja na tau mate ya dibaca. Ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya koko ki tujunna aja na biasa tiyak katani aja na dibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujunna ulunna biasa ya katani saratna dibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewe umuruna miletuk tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP we kalau ipat dengi na to mau WA angka WA tama tuh Dewi panapita aktif pipe mamatuk napang kamana tama mako mati itu tau matewe iya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya sorimat mon rimatu napamoba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau ma WA ya ko mati HP ka denoni tapi ya na aktifkan pemang ternyata kemana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok ko tanay ipancaji polok ko tanay pemang iparewa mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra oko kope matanay matu ipatuo ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na ya romala mandecengi pura yakiringan sampai itu jadi aja tak kada mati ni de nagagal letu ni de maka day nabitta mape nabitta ni law dogang itaw matewe ko de naletu pa dogang ito kala maka Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inamat manas sauro tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabita ko dia nalatu pandongang ilo ko tomate nalena tu milaw dogang ito mate akhir iya na para lu sampai kang apa mega tutus tas makoko nase ko mate tede nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana natatamba malakna apa dena nawad dimaki buah de cengalena dena mungkin
Maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na mitala da mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto ito mate masampajan toko ngikama de tanalarimu mak de yede na kanne kewajiban sampajan tau mate de ya na mate na tade na kanne tau matin roy lagi bu de na kanne kewajiban sampajan ya nang katau mapamule tate si diwani na tinro tate asirama niele noto napa pesat di sore lo masam paja subuh napai subuh tu apa napai moto makiro ini kaga hukum karena itu tau matinre moto pinapa na karena hukum yana tu nak kada tau mata riolo aja de nawa di bicara aja na mo nanana maka da di ka tu tau pak kota lambai de to na mate itanai makaya kan lo Dina kada dina wat di mate maka dami aja mau bicara pak ya komonro si kumapa keraja curi tapi dia terlambat no mako ami roda na mereka aga kuma bicara kata taneki ate moki ha mapodang kada masih kajolo me kalau majene de pau pura je masa paja subuh he dan mereka aga dia kata maka dina wat di mate de mina wat di tomonro macurita apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia matadra lu se macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi jadi dia tu kagak kenanya tu tau tinro itu tau matinro letuk moto padamu itu marana ya nang katau marana napa aja marana sure dio itu tau marana si tau ngana ko pure marana sure dio iya sure dio napa majene nalo masam pajak ya kumakutane maka da mapamule tetesia go nak warna ya kong katau marana mapamule tate 5 subuh de pana sampai jasu mana marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masam paja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito padamu itu lo ibius itu kabe sama kunre ya kumimana ibius to yan na tu ampe kong kamakun rey na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru itu kade ni risang maka de pasi jama meman ni sampajang kade den semaka de ibius matugi atu matarugi mate kade risang terutama tu si makun rey ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya Tommy tu mapat di ko madeceng ya sama madece tau pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marat jitu tapi ya kode na boti tu dia na mapat di tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau miseng. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Alhamdulillah yang baru bergabung di channel Lahadi Bugis kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita semua, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada kerabat-kerabat kita di media sosial kita agar ilmu yang terdapat dari dalam video ini insya Allah berkah bagi siapapun yang menyaksikannya. Dan semoga terhitung amal jariah bagi kita semua karena telah membagikan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kada magi je nang katau mimana deni setap pajaji bawang. Mako memang de bentuk dapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tani di makun reye makada mapat di kotomi mana we tania palaga dosa tu. Yang tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonai jaji anak nami mana pada tau silalonai jaji.
Mampaci dosa anaknya tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Iya, jadi makir. Kemudian ona kada kau nak padong. Yang kedua sumbang. Upasangi loko tomotonna alena almarhum Ardi Salam. Taki borangi wakapa anak tak borangi wakapa magi modelnya yang penting wakapa termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf termasuk ya kona baca itu malolongan ni pahala itania kangi makomoto ga rupana wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mompa makan jalan dah itu pak itaro konrongi mangi pak dega masih dega iman nah tak na sampai aja tetong kaya ko jamaah na wadi motat ding tapi aku imat tak itu dia napake ka makiro itu wadi maka dan lengi sujadangi mang napake iya kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sabak jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nak ketani korang HP mani pak matangangi mengaji na wadi tumi tawe aku mau mengaji na lese si matan na loban re iya jadi ya ko tomato ya mau patume ke mengaji pak dia ni sama HP we iya apa ia tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe demeto tu na pada kemampuan na makanya tu nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga sumi tapalancar di pak jaluk nih dok di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako memetoi de meto mako otak na memeto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu nana jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werak ji paji aguron nana mako ko iya di waktu SD riolo nana pai ini ibu budi ini bapak budi nanya mako ko nama kali-kali ni nana de otak na memeto sesuai keadaan jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP madari itu maka dari pesak memang nyoko tuh mak bicara bawah mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja nih kau maki robo dia namanya dosa iya aja nata mega mah HP pak mega tuh tu tomato mak bautanan itu 5 WA mano mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bolata iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadi itu ipasya curami barak nang kecelengan lalu nang kadita 10 sabutannya kak bani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tu matapue karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo ada na tapue tu dia letuk mato nanape ta perikanto dia ini sangi malaikat eka dari 5 sabu na bawah jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu minapau panitia aja na ta masusah na dia na kana salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang angka tau beso runtuk masumba 100 sabu na sumbangan na 10 misabu na tapu panitia we na pinro ko Facebook maka na panitia gajanasa 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia na kana salah catak malaikat de iya na paimu parikanto ni sangi makare se ko mena bereng apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapai itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadi tapasya cur kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawattu loki masyara ko buruk apa ya tu siara ko buruk de tu na pada ko yilaw dong ito matewe pada mi tu ko to matoy makokoy ya ko to matotan atos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy angke anak talos sompa to angka anak no ko Malaysia angka anak na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa ko kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia na talipong mi
ramalan matalipong maga tu ma madisi moki gatu makwa mitu Mario mo tapi Mario makoto mitu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekui kiringang ipak do nga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan ya jadi kue jandai matela kay talo ki syara ila kay tero mate loki syara maka dah itu mantu laki tak kibur lo wenjo na bayi ne dana kana lo mitai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan nama koto yana tu ampai nabita kota me kiburu mak beresal lang assalamu alayka ya ahlal kubur magai nasaba nang kalinga yang kedua nabita kota me kiburu aga napigau kupure mak beresal lang maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange misal no kiki buru na patapulo jongka na aje mumusalay yatun romal lemak nang kalinga mo pa yatu tau Mateo ni sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barsa ya senge barsa tirai ya kipak bicarogi sampiran kesampiran ke kubulata ya ro sampirange Pak Danri to Pak Danri ke manipi ya kulai celeng ita isaliwa pita maka deweng ke yano mak baja ayeuna riasa barasa makanya tuh to kiki bure tembus tu pakitan lokolino ina tu ampe yasang alam barsa ya aja takada ko mati teh ina tu ampe de nawa di toko pau-pau ko toloki buru maka dani ke kibure na tahu pakat di dan tu biasa na satu iya, natet tu nabita ipauja nasaba sampai itu. Ite garewa aturan na nabita aja muat julekai batu ki buru aja muat julekai wi. Pada koliu ite ku yase na niat julekai yase na. Yang kedua aja mutudangi batu ki buru aja. Bikini angka labiran na nasa nabita mula birang itu dangi awara maldo dua macolo wajujumu lolongolimu nan repi na tudangi batu ki buru itu pacalan. Dila kapo to ko leki buru eta panala telo na nalo tudang corona pemapak darumpuh iya jadi itu dena wading kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko to tama bolana tawe talaga isandala ta pada itu abere salah koyolo laga isandalamu ya aja mau jule keki buru aja mau tudang oke sek na ki buru illo dongang aja mau paujai nah sabak nang kalinga mana na bersilaturahmi itu tau mate iya da tuna kada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu lo mala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin iya na tuna nak siket dagi tau mate tapi angka tau de na salai ki buru na tulimon robe koro marewa ni tay pole make daging dopak dongang makada magi ko tulimon ro makada angkamu ya anakku tuli kiringa dek to na parallo ka lo malah iya ini mate lakai ta ini na baine tuli kiringa iya ta kiringa tanya sumbang pak donga bana na den to ka modalana yero dega modalana ya ko sumbang ngangka dui pake dui madari madareke idi lagi maka cipi aja na pak dongan nah ya ko pak dongan makunruto makunruto ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa ibuarangi wakapa agi modelek nah kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa jadi anak taruh tak kiringangi pak dongan itu penting sekali kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk iya mitu kokui hadesa makan jala dato masyara ku jumai syara ku buruk paling makanja tu ko wani cuma dia minito barani di to pak iko tate 10 si di wani latu tate apa subu napa to rewa ai makura-kura to lo masyara ku buruk pala iko makun rai pak yate masyara ku buruk makoko lo menije mas selfie lo meni mak baris ya kok kiburu na pakai pete ini hari ini siara iya agak siara nah lo mau mas selfie enggak tahu tapi dia tahu aku tahu komedi
baru kampung nate tau kacucu mi kokongkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek de anun na ini untuk orang tuanya. Nasabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekam sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ia rosahabana ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani kekam katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai. Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakang ita halalakang. Nasaba iya tu tawedena mungkin ta masuruga ko dena mapacing. Jadi ya ko angka dita nain ratawe ta halalakallali ko no cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon rito mapasilolonga tongang itu. Apa ampari ko de tamatanga ta masuruga. Ya ko selesai mana ni urusan tadi yang mani rodita ninrang eta wede pernah selesai. Meki tama maka malaikat jolo-jolo aja muntama nang kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu ninrat dia sayanu sapai jolo dena cocok tama itu ko dena selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Salah perhitungan itu kau nggak tahu maka deh kok pesori mau dilosi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada aku terlambat tamah iya natu nakada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagi kata Allah pengalah ta'ala makada ya nang kata minrana denu le wajah ya dampang bawan nih lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu coba aja mau makanya kong kata minrangi dita takodangi anak tak maka dana angkat ya anu seret naso minrangi di ku 10 juta iya kona wajah kona alai tapi ya kodena wajah ko uhalalakan aja mau tapodangi tau minrangnya pak dito nga tuh na wajay asa wade na ni wajay yan na dampang amboki de yan na tuh nakada tau matot tariolo iya tuh papinrang isi tongan natatnya papinrang iya mina papinrang ko na wajah kita we iya ko yalengi teh paparimang miyasan si salah iya sange paparimang ibantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na wajah pero dita puray na pake na piyasang inrang. Makanja pahan na tomata riolo. Tomatomon rito manatu makokoy makakandoy. Itu jadi iya pay kung kataw memenrang dita kapirna di 10 juta. Kotisang ya te makadade jadi le wajah na makalasi ko iya minrang tabantu ban ni makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu ban no si di juta pake niya to. Kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni. Pakumaniro. Apa angka meto tu tahu ina mata pinrang. Na titi-titi nang kamakala mesya minrang ni. Na pay maberesa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang. Itu. Ya, jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutanna apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itau tertunda tama suruga gara-gara ya logis sapa ipunana darah nasil dia roi di palapaka Romana nalai kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasidrat ipasi pulu ngoko mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu leruntuh. Apalagi ko sinin na isa nalino mapamulay to mate pamula gila to mate pacapuran tulle ka kira-kira runtuh de tulle namo anak tamatu de to tulle runtuh lakai na bayine de no le si runtuh aja takkan kamu lakai kwiedi de gaga sisinga tawe o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po ngala taala waram parangi de to nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga
Iya me tu pagasana dale na lengi pongalata la ni sidakang. Iya me tiap punai. Paya punai ni apalana dia na mungkin ala tahu Iya ko tomate de atan nalana tahu bau. Iya kong kawaramparang salai ko tomate kan anak punna. Ya sangi warisa. Selesai kan? Tenene di punna. Makotoro ko tu idi makun rey empe makala aja jen megala ada ulawat tol di bu. Pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni mon roko kotor lala mana pada toko pak balu lawangnya ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu baini mon ri me tu malay pasipulungan me tu baini mon ri ken ri me lolo de nak baini la kai ta ko mati tu ki lagi me lo mak baini palai ko to mati ta coba ni gari rewa matu tanai bi maka dah kira-kira mak bayi ni kipak ko to ko mate kak paling maka dah minta rumiri ta aku gitu jadi upasan ni tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tu tanya idi mataronga ngibo ko tamawari aleta man rasa ki ya ko wije-wije iranonga tubuta ciwali nasa tomaton ko tauleng iranonga tubuta rapa ya ko anak ta iranonga balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masikola ya minatalipo ko capui dina nih de nang kana maga moki tu pak mendisi moki ke tu maga de irisat to aja nang kana matalipo kana mesia milau dui nah irisat mana satu ya palai ko tomate ini palai ko tomate makanya ta pas dia ngeleta aja nai tajat tawe pakiringa pak kenri melo lo mana masije na lupai tawe maka sija na lupai kita ko tomate kene tisang makala maga sija na tena lupai ko tomate naliga ka te jampang degaga terimo tu dongaso talungaso iya pada ko lah kay mate terimo tu benen asya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang imicawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kana duda makomeng sabar kina sama kasih anyo makom itu jadi kehidupan itu ya kotok ko nakiburu aja natatajang makara to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat malalo patama masigi iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kangin ang kasumbang itu itilah surimon awija-wija talena almarhum aja tamapatu milodong taki borang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatambah saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai po Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor di istighfar ia tahu maloloe suri pegai istighfar na ko anak-anak tamalolo mo pa umuro 10-5 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mikol tanga-tanga ni umuro 30-40 pas perberimban ni ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi hindi tahu matoy 50 na pegai bisalawa tan istighfar pegai bisalawa supaya talolongan ni syafaat na nabit tamato ko sulimonri apa iya tu salawa ka istighfar ilalan na apa malaika milaw dong ko po Allah Ta'ala supaya dampangin dosa iya jadi di mato macocoy salawa na tapegay iya di taw maloloy pegay istighfar tak supaya ilumo yang idale ta kung kausahay jama insyaallah nalomo yang po Allah Ta'ala tapi ya ko umur lo tengah 40 pada umur kue berimbang sisa bu salawa sisa bu istighfar ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilang aso mani je mabilang taw mani suruh ni pegay salawan iya basanatan na buro iya de tuwa ka na ni mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngojuy apa de je tu ga taw tatambah umur na kurang ni degaga aja tak ada tambah umur kuseko ni dek kurangnya tuh apa ipatan tuh 60 na nape jalani jadi tu litakura tuh tes sesuai pede loki itu makanya degaga ya satu masa depan ya sangnya masa depan ngesuri mundri mi itu gaga ya sangnya masa depan itu suri mundri jadi apa anu ipatan tuh dikurangi papa dia tuh litap taci di makoi makumonara maponco gitu
Mako tu umur mako tu aja tak ada 40 dia kan 60 dan 20 mana tu tahu angatan kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu. Kita pasadia letak tapi itu esangnya mata yang malolo mato anakmu dan alam anak. Aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo pasti mati mato. Yo pidi malolo mako domo pa itaja ko dito mati malolo mati matoki. Makanya di tomato aja lalu tabata Pak De mana satu mencari. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asos. Ya ko digaga diwat di tasidakang tilaw doa ngatonya pada tarupa tahu nama DC. Pas sidakannya tuh. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang Insya Allah penuh hikmah dari guru ta Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Alhamdulillah ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang Insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Bila video ini serasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga tahu dengan ilmu yang terdapat dari dalam video ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah, karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.